Hello loila paiti ho masang subscriber ho le viewer ho na bon chawin kaza naw salam kahin PV Korean drama movie My First Love ti hi tu chungin explain ana bolu hiti mi tamta pihin a student life alungsi na ngai lut khat hi ana su mil thelo ana umji ni hi chuting le yam ti le nangin zong na nyaw la za na student life na lungsit na ngai lut agu thima lungsit na chan khat na su mil lo umding ai ichitabang banga chu ichi movie gulang pa zong hin a school life gu thima lunggu na lungsi nu hi kumgiet zen anakimu tu ron ta lo wanga ana su mil lo chuting le ama na ngai sang ji ana lungsi na ngai lut wal ji hi numei dang ki ti him hi lungsi na chan thei lo hi ichi movie hi patike chan ana vela chun lungsi ta chuting le mi lilun na tampi zang omin nuiza na zong tampi omin hi golang pa min hi tan si wu akitin chuting le nunga nu min hi hanjing su akitin hi golang pa zong hin khogen thei ta na mangin ichi nunga nu hanjing su gel nan ain kho pha tampi hi ana sumang ta hi ichi chun aloi gol ho chun golang pa chu angol dan in se jovin Doctor ho ki ver sa entin asolta vin hi icha doctor nu zong chun golang pa ko ma chun nang hin nalungsi na ngai lu nu na su mil thei lo hi ichi ji hi itabang hin ko gen the na hi na tu na ta sa zong hi adam lo banga min ai lo le angol banga na hin gel hi tai tin doctor nu zong chun ana sei pi ta na hi chuting la ma hin alungsi na ngai lu nu ko ma lunggu thim thu na lel man lo chu akisi de senin akisi na chung chu na akisi na che ki kha chu hi hi le nunga nu hanjing su in akimu to chai na hlan dinga lekha na pi chu ni khat hi han mu do in lekha ka chun letter kha hi an mu do ta ni ichi chu hanjing su in golang pa hi akam chang ta sei num lo ji chu hi chi lekha ka chu letter anaji na koi pi dan hi ichi letter ki ji chu hi le mun khat bridge le khana hi kimu pi dinga ana ko dan hi ichi le kha chu aman jong kum giet zowa hi an mu do be be hi ichi an mu do jong chun akisi na chung chu na chun ana kisi di senin kum giet masanga chu ichi le kha hi anonging ting ichi letter hi ana simlang tuni ni khwa kalungsir kangai lu nu to in khunum ta in kimangin tin chu tiang le in sungnum ta isiam do ta dinga epidinga hi chini khwa chu ichi le kha hi kan hon do lo ham tin aneki gelin akisi na chu van sangin zo na sang zo ta na hi ama zong heti le phunga ki gel lai ta chun ti si khat hin cycle khat hi an tolin torchlight han kho in ichi cycle chun golang pa chu atar khan tuila hin akile hata na hi ichi tuila kilia la ana pana chun ama hi kumgit masang chu ahin kho alunggel chu hong umi nahi ichi chun kumgit masang hong kimun ama wang alim le amel ani ki khial po nahi ama hi school khana hi maths teacher tha dingin anakovun ichi chun ama jong na chi nahi ichi a class la na chun gulang pa phan masanga ahin kho mandan le chuting le ama tabang bang khat nunga nu zong hanjing su ma chuting le golang pa zong amin ki ba pi khat hi ana umi ne hi ichi chun golang pan zong ichi kahin khu wang hi amani ki ka boina kasim ta lo ding amani hi kasu to go ding hi tin ani ki gel ta na hi chule hi chi school chi na hin ama ain khu achi masa nunga nu le ama ki man cha dan ho abon sa kezin zan mang bangin atha bangin hong umin Fling tho dan danin ahung ta nahi ichi zong hin gulang pa in ichi nunga nu chu gena pan chun ana pomhlan alungsi rangai lu kumgit masanga hanjing su minin hin mun aman zong ma student hin khu chu han gel do ki ta nahi loile golte ho Korean movie hi par khat se ichai ji lo hi ji in explain zong akin bol chai the ji pun ina ki thim divin ikiti movie nahi ni kha zong hi gulang pa in nunga nu hi hospital khana hin an muta nahi ichi akimu tu ni hlona hin zong golang pa en nunga nu khut jam chu an mun ke hin kalungsit kangai lut hanjing su hi kain khuwa kakiman sa momong hitan te tin ani ki gel ta nahi chuting la golang pa hin
anu kumgit masanga na thi etan hinla amanu tabang bang khat hi ahin mukinin ichi anu bang banga amu nu zong chu aman zong anu danin anagialin ahin la ichi nu zong chu alung an dong hlein ichi pa hi kachapa to zong akilovin chuting le aman zong anu danin egiali ule ama hi angwal he diam tin ichin numei nu yong chun golang pa chu hi ti chun anagialin hi golang pa zong hi anaki gialjin apachis a nunganu zi a school avai ge na ho chuting le muntina nunganu anaki pin ho zong ain gial do jin ke hi ikati he diam tin alung thimin anaki gialjin hi nikhat hi golang pan zong kan khochis a kele kalungsir kangai lu nu kanaki chen man han lo hin ahin la hi chetiani tan si wule hanjing suwang hi kaki chen sa gu te te ding hi tin anaki gelin hi ichizi chun gulhang pa hin tan si wu niaw pa le hanjing su niaw nu hi muntina hin ana khom sa ji in chuting le kichi na ho jong hin amani hi ana khom sa ji in amani be hi kichen sa te nge tin anaki gelin hi gulhang pan zong kalungsit masat pen nu hi kumizat chi hen lang halani izat ve ki khel zong le hanjing suwang hi kalungsit jing ding kain kho beika si a hi ama hi sumil ponge tin aniki gelin hi ahin la ma hi aki gel kinin kehin kanu le kalungsit kangai lut hanjing su hi kakiman sa amomong hitante amani mel hi leichi chunga kamu ki dingwang hasa kasali atai Tuni san geza amani mel kamu ki talo ziin lisi chunga amani mu ki dingwang hi kakiniam ta puitin thasita in ana umin hi ichi my first love iti hi golang pa tan si wu lunggel ham hi lo le ata ham chuting le ichi a tan si wu niaw pa le anjing su niaw nu hi ang ki cheng hlon na dem ai lo le golang pa hin an su tu zu na dem ti hi episode dang explain in bol ting liao in he diu hetan nung sinin comment hoi lo wang in bol po hiti aji chu nang ma comment ji a ichi channel hi khang to ding hi ti hi ne sa he jong le kan tip na num le avela kan he sa ki hi my first love episode 1 explain he chan hin ana cha ju hitin aban ting le episode 2 in bol ki taw hiti movie explain aban in upload kit ka 7 na bon chavin damsel chi tawin lungsinin like share subscribe ana sumil po hiti kakipa e